Kasnong maulung kong riboi district keblasa pengat kum kawai ni kisnong basa khang dam baro kisnong hadin bladon ke biyo ikijing pang klam coronavirus ne COVID-19. Bat menta na kaliang ke office ke deputy commissioner ke district kelawek no ide khang dam. Kate kisnong kaliyo jingrap marbam na kaseng New Trap Ashik National Movement HNM riboi district makumjuru na maulung kong circle. Yau teu khau la senyang bat kersan ro daga jinun ketilang uba Julius Kedar Phang MLA Barim ke Mawati constituency mulai ke jingjin jar ki pai ba ha ka bakum ke ni kapor bola kener lagi keti la isnei sikilong ying ibla sakta bat silong ying bedok bakardu kat kum uba pateng mersing presiden ke SNM nari bhoi ulai thu ba ke SNM lem bat ke jing kersan MLA Barim uba Julius Kedar Phang ilabon poiru ika bha marbam Sya Krishnong Sonidan bat Mautari ibaha mapo ke Mawati constituency. Hamau lungkong asimti kiti gimar bam dau ba CB sadam executive member ke Dorbas nong lembar ba ke fastong ni secretary nong. Kabakate Krishnong klayo ru khendiat ki jingerap marbam dau khau bat kiwe hagini khendiat sngi na kiwe pat kiseng balang. To kabanangkong ay kapurom sa ublay mari ublay wala plilat plinti ngi kaseng aga bangilala matkener kakti kadang kakti gamon sya kita gilonging ki bangat kita kendu ya kajinge namar kane kajing khang lockdown naga benta kane ka klam COVID-19 ban ngai ublay ru ya irang ba jong kane kasinong malungkung ibala Loi ban tiang subhai ngi kaseng ane apa sinong malungkung namar kumba ila itu ba urang islam udon hapleng ke quarantine de ngi nangaleng kaseng HNM Ribhoi district bat kumjuru pamalungkung circle nangaleng kaseng hadin bangilayo ya kejingtip ba idon kilonging kibangat agata ka apot kapasyam jenjar hamtam kibangat agata ka positif case idon hangne posnong malungkung ngimla ban susyong ngimla ban susngap namar abanyo iba di parado di parasnam di jongi kita hapreng ke jinge hapreng ke jingjenjar ngimla ban susong kat bangila la kabor wilaya sei kat bala ban ngila yarap sikita gilonging di badun kam sisai ke jingarap akum kini gipor namar yo i akan ke senam bawan kini ke lockdown yo i ba nagale ka surkar kam siam layarap watang si tengkaru sikita gilonging di badun kam sisai ke jingarap bat hamtam segala ka Mawati constituency yo i ba UMLR adu menta ngim sem la yo i ya kada ka jingerap ke jongu sano uja to UMLR ni nagalang ka sang ngim bangse ban kran namar yo i sakiwe ki constituency bagi MLA ki mi sakmat ban ai jingerap nam tau pai ba kat ba ne po Mawati constituency watang si sinro ngim yo i ba MLA ulai ai jingerap sagi pai ba kane kada ka jingkerpat nagalang ka sang bah Sobha MLA Badon Burom jong Kamawati Tomi Sakmat naga benta banirap upai ba hakum gane ka saw kasian kaba upai ba jong ka konstitusi Mawati upendu tidak benbi Sakmat banirap namata upai ba hoj nyo i nagaleng MDC ngilai i hagi bor barit ula yarap hendrai kaba ngisaw lengo bat ngisaw kya sikadai kadai namata MLA dai nagaleng nginagaleng kaseng ngikerpat daga baburom yung MLA jongka Mawati konstitusi bare uba da sekiat lamare ba udai ban yarap yaki pai ba kadong baka thany Mawati namar yo i sibun kilonging kibamat ya ka jingduk jingterdu hakum kane ka por badon kane ka lockdown bat nagaleng kaseng ngikwa bentul pau hne ba ngimla khamda ga burom ya uba JK Dorphang uba la yasno tilang bat ngi kaseng Banedon bentalang hagaban no yang kau sia kita gilongging di badon kam bat uderu UX MLA jong Kamawati konstituensi wat lada umsiam ladon lang bat ngiru akan gapor hendrai ni ai kublai yai ba ila kloi banno kapti kadang kapti gamon ila kloi ban estrelang bat ni gaseng baneram sa upai ba ngingai ba ublai rakenrat undon lengkat bagai gasem jogi ba JK Dorphang bat nagaleng gaseng ni Layok bansam gilai teligi sinong maulungkung kasonidan
bat kamotori bat nagle gaseng ngai bakanom kut tang hagine ki laisnong henrai ngidage tre ngidage kersan namata upai ba namata gajing don kam jong upai ba namar ngyo iba sibun ki pai ba ki kendu ya gajing hagane ka por badon kane ka covid-19 te nagaleng gaseng ni ai kublai ya pirong ba napo isno malungkung wat lagi long gajing ai ka barit henrai ngai ba pinpriang na ka jinghun ga mensim namar ngimla ban ai ka basibun ngi hap ban le ai segewe gewe ru kisnong tingi ngai ba pinpriang ya ka ka bagaseng kala ngai ba ublai undang don kat ba pi ublai undang kerkuru bat ublai unda penjam sno ne kana gajing pang nagane gasnong malungkung bat kumjuru nagari ga jongi ublai